teman-teman, ketemu lagi. Wah, ada bola basket teman-teman. Wow, bola basketnya warna orange nih. Yuk coba kita pantulkan. Wow, keren-keren. Kita coba putar bola basketnya. Wow, yuk coba kita masukin bola basketnya ke keranjang situ. 1, 2, 3. Yes, masuk. Asik-asik. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ada apa itu? Wow, ada bola smile teman-teman. Wow, coba kita pantulkan. Wow, bola smile-nya besar sekali teman-teman. Warna merah. Wow, yuk kita coba masukkan ke dalam keranjang situ teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Wow, masuk teman-teman. Wow, bola smile-nya besar sekali. Yuk kita cari lagi yuk mainannya. Wah, ada ondel-ondel nih teman-teman. Wow, ondel-ondel sepasang. Ada abang ondel-ondel sama empok ondel-ondel nih teman-teman. Pakai baju warna biru. Yuk kita taruh keranjang kita teman-teman. Wow, ini satu lagi abang ondel-ondel. Yuk kita simpan abang ondel-ondelnya di keranjang kita. Wow, yuk kita cari lagi yuk. Wah, apa ini? Wow, ada ondel-ondel polisi naik mobil truk teman-teman. Wow, ondel-ondel polisi sepasang. Ada bapak polisi sama ibu polisi nih. Wow, mantul-mantul. Yuk kita simpan bapak polisinya ke dalam keranjang kita teman-teman. Dan ini ibu polisi. Yuk kita simpan ke dalam keranjang kita. Dan ini mobil truk warna kuning. Wow, mantul-mantul. Yuk kita cari lagi yuk mainannya. Wah, apa itu teman-teman? Wow, ada buaya capit teman-teman. Wow, buaya capitnya makan apa tuh? Wow, makan domba teman-teman. Domba-domba, apa kau punya wol? Ya, punya 3 kantong penuh. Kita simpan dombanya di keranjang kita. Ini ada capit buaya. Cara mainnya giginya ditekan. Awas, jangan sampai kena gigit teman-teman. Aduh, aku kena gigit. Waduh. Wow, capit buayanya keren banget nih, warna hijau. Kita simpan di keranjang kita. Kita cari lagi mainannya. Wah, apa nih teman-teman? Wow, ada hewan-hewan nih teman-teman. Wow, ada hewan apa aja nih? Wow, ada singa, si raja hutan teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Ini ada rusa warna coklat. Wow, mantul-mantul. Ini ada jerapah. Wow. Wow, si leher panjang dan kakinya panjang teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Apa ini teman-teman? Wow, ada bola sepak teman-teman. Warna putih hitam. Wow, kita simpan di keranjang yuk. Kita cari lagi yuk. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada helikopter teman-teman. Wow. Helikopter warna hijau, keren banget nih teman-teman. Kita simpan di keranjang kita yuk. Kita cari lagi yuk. Wah, apa itu teman-teman? Wow, ada telur teman-teman. Telurnya warna kuning. Wow, ada isinya ternyata. Ada uang 1.000, 2.000, dan 3.000 teman-teman. Wow, ada uangnya. Yuk kita simpan di keranjang. Yuk kita cari lagi yuk mainannya. Wah, apa ini teman-teman? Wow,
ada mobil pemadam kebakaran nih, warna merah. Wah, mantul. Kita simpan di keranjang kita, teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Du 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 du. Wah, apa ini, teman-teman? Wow, ada pesawat AirAsia, teman-teman. AirAsia warna merah. Yuk kita simpan pesawatnya di keranjang kita, teman-teman. Wow, mantul. Wow, teman-teman, hari ini kita banyak banget nih dapat mainannya. Ada bola smile warna merah. Ini ada mobil pemadam kebakaran. Ninu ninu ninu. Ini ada pesawat AirAsia warna merah juga. Ini ada helikopter warna hijau. Wow, ini ada ondel-ondel polisi. Pelopor keselamatan berlalu lintas. Ini ada ondel-ondel pakai baju warna biru sepasang, teman-teman. Wow, keren banget, teman-teman. Ini ada ibu polisi. Wow, kita dapat bola basket, bola sepak, mobil truk, dan banyak lagi, teman-teman. Ya, teman-teman, video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, terima kasih. Du 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 du.